Da, naravno, bit ću tu ako nisam napolju. Ne kucajte ako su svjetla pogašena ili ako čujete glasove ili možda čitam Prusta. Ako neko proturi Prusta ispod mojih vrata ili neku od njegovih kostiju za moju čorbu i ne mogu da vam zajmim novac, ni telefon ili ono što je ostalo od mojih kola. Mada, možete dobiti novine od jučer, staru košulju ili sendvič sa salamom, ili prespavati na kauču, ako ne vrištite noću. Da, možete pričati o sebi, to je tako normalno. Teška vremena pritiskaju sve nas. Osim što se ja ne trudim da stvorim porodicu, da pošaljem djecu na Harvard ili kupim lovište, ne ciljam visoko. Samo pokušavam da ostanem živ, još malo. I zato, ako ponekad kucate, ja se ne javim, a unutra nema žene, možda sam slomio vilicu i tražim neku žicu, ili lovim leptire u mojim tapetama, mislim, ako se ne javim, nisam se javio. Razlog je što još nisam spreman da vas ubijem, ili vas zavolim, ili vas čak prihvatim. To ne znači da ne želim da razgovaram. Zauzet sam. Lud sam. Milo mi je. Ili možda pletem omču. I zato, ako su svjetla čak i upaljena i čujete zvuke kao disanja ili molitve ili pjevanje radija ili kotrljanje kockica ili kucanje na mašini, odlazite. Nije pravi dan, noć, čas. To nije ignorisanje neučtivosti. Ne želim ikog da povrijedim, čak ni bubu. Ali ponekad skupljam dokaze one vrste za koju treba malo razvrstavanja. A vaše plave oči, recimo plave, i vaša kosa, ako je imate, ili vaše misli, one ne mogu da uđu dok uže nije isječeno ili vezano u čvor, ili dok se ne obrijem u novim ogledalima, dok svijet nestane ili se otvori zauvijek.